بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan na kami Islam, alhamdulillah. Jari kita niyo hawakto na to ini, amuin dimihil na isab kita niyo pagpatumtum, tungod pa mga parkala kiabin kato taniyo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin sa halga-halga, mapatot na to batukon sarta paganggautaan, dahin ha mga hikarayaw kato tanyo labi luba na tuod parkala aun doon amanat sinallahu subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap hambuk dahin kato tanyo manjari in pangadyan na to bihaw insyaallah subhanahu wa ta'ala al-ihsan wal mu'ashara bil ma'ruf. Amuna in pagmarayaw hatungod sin parkala paghula-hula iban family sing kita bangbiya diin in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatot na to singuran. Diin na hadyan biya mga abutan na to iban amoy in kakausan na to lang ta pagsawsaw ka na wakto ni insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari muna hatihon na to in parkala sintungod paghula-hula in amuin babae long ta nakasud palaw man sin pamaybayta inyan hatihon na to sa laggo-laggo parkala dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karna in amoy in babae makasud palaw man sin ini usog amin imasawa kaniya inyaon piyangandol kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon in nangandol kaniya amuin ukangan niya atin niya family simbaba iwat malingkan inya to pangandol sin Allah subhanahu wa ta'ala kitaon bang hikatunay kasi nambuk usog in kapatot simbaba idon halawman niya amuin laung ta biyayta kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sin ini laung ta paghaji niya kahinapusan nito naghutba siya nagpahati hakatan manusia bukon sa jembe itaan doon hayan amoy in miyakad kaniya naghaji hawak tuad to amin kiyabay ta sambil imbanus nila laung ta labi hanggatos nga ibo inambok riwayat nakaagada Rasul sallallahu alaihi wasallam naghaji sin paghaji niya kay napusan biyay ta niya runhan panawag tawag hakatan manusia. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ini longta daing ha mga siyabot niya hutba niya ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini piatarang kato tanyo in kapatot simbaba irun halawman sin usog na ini ni biya kita simbiyaitaan lang niya ini az-zawjatu amanatun 'inda az-zawj in babae amanat doon hausog amoy in imasawa kaniya sabab biyayta doon haon long sin Allah along sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa mga kababaihan niyo ittaqullaha pin nisa. In tawag doon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paragnaan niya naghutba ayyuhan nas ya kamu mga manusia ittaqullaha pin nisa kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya haliin niyo in
makahinang kamusing kasaan tungod pa mga kababaihan niyo. Inyan subay niyo ayaran, naraada pun daw ta, in amin mu'min sa bunal, na amo na yung mga mu'min, iaagad nila yung katanpiang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in sila nagaayad sin hinang mabuka sila makahinang dosa. Amuan yung mga silamat tantuod bar iman. Nasabi to, pagkayad to amanat, wajib in hukuman doonhan magmarayaw in hambuk usog sin pagmuamala ha amuin asawa niya. Sibu dahay mumungan, sibu daha amuin hinang, in suway in katantan labay ring hapag-ayad. Ini kaulpiil lang simbahasa ta, katantan sinhibal inyan katantan subay kita magdihil, ini martabat bihan, hasupaya kita isa pagmartabatan sin amoy in babae. Na yung mga ini katantan, matarang kato tanyo, in tiap-tiap pamilyan, bukon sibo in pag-ipat sin panganakan pa kaniya. Nasabab sinya to di magsibo, bang makapaghambuok in usog iban sin babae, nagdarasin pangaddatan ding halaw man sin family niya pa kaniya, aun waktu magdugtol doon halaw man sin pagula-hula. Ang kanna, inyan parkala yan, ini makaian kita, wayroon magtiyaon in bukon aun hadyaroonhan pagsulangan nila. Na subakawa, in katan pangaddatan, amin hinang si manusia, dirihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala katantan, amin hikapatok na to pa kasabunnalan. Amin hikapatudyo na to sin kakahinang na to, madto pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan to, amin na yung pangaddatan sin Islam. Mahambok kita roon ha amin pangaddatan sin agama Islam. Unin pangaddatan sin agama Islam, in kahaupuan niya amunin Quran mahamulya. Sabab in katantan ini amunain piyamiat sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin kiya jukup sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So abiyata niya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. In ako riyak sin Allah ta'ala magsampurna sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Nampamot in kabayan kato sin Allah ta'ala magmarayaw kita ha ini pamilita. Namot in urulunta asupaya mapajukup tabihan mabiyasin pagpajukup sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pangaddatan, sabab matarrang kato taniyo in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in Quran, sabab piya nga subo sin mga kasahabatan haasawa sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mangbiya dinin addat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalong sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, khuluquhu al-Quran. In pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in Quran. So immangi marayaw biyabay ta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon katantan. Ayaw manjari hinangonin niyaon. In marayaw hinangon biya sin ini. Namun urulon ta inamin marayaw hinangon yan tupyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kapatukan ta mga yadto katantan. Na inyan sambil dirhilan kita sin Allah sa ta'ala asal mga paghalian si mga pakaradyaan namin di jumato pa bukon marayaw. Sabiyay ta ni halam sin Quran mahamulya pangdaakan kato parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Beta dunhan sin Allah subhanahu wa ta'ala na bang kamu maghambok na iwan sin amun piangandol sin Allah ta'ala kanyo na subay siya bil ma'ruf. Hati sin ma'ruf amin matarang doon hayan biyabay ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amin piyatarang si pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Nalaw niya bang sa upa maaun doon haon wala kamu kaya amuhan. Hati niya aun doon haon biya di matuktudyo hapikilan niyo hikarayaw si paghulawla niyo dahil nga mga pangaddatan si mga kababaihan na laong niya paasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Aun doon haon laong niya ada kala aun deng ha mga waktu atau kakitaan niyo di niyo kabayaan mahinang nilabihan si mga kababaihan. Ada kala yung mga yan hambuk sabab hikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala
imbungasin amin ngiyan mahinang katantan hikarayaw matay maanyo mayta. Sabab kawajiban hausog magpaamo sinhinang wala nakaamo. So makawa ding habis sara marayaw, ding hapagsulutan, ding haamintay maon sinambuk pambuk bihan inhikarayaw. Inihang ka na kung magbayta kay mo simbiya, inhikarayaw kato tanim katan. Nambiya sinhinang matuli, isa bukon niya tumarayaw. Hati niya lumabay ring haamuin pag bisara marayaw, haaturan, amuin tay maon sinambuk pambuk, ding haamin dua, long tanagdarungan sin pagpatindog sin hambuok paghula-hula. Amuyad to. Ngaman jari ini sambil weta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin long niya in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Hati niya bang hakakita mo inamin addat niya yaon bihad to na aon de sabdayaw niya. Sabab buko ning kataan mangi sadya. Buko ning kataan mangi sadya aon darayaw niya. So impion mo amin dayaw rito ha amin kaya amuhan ka sin dayaw yan to rito mo hadto patindukon in pagpawatok mo sin amin karayawan long ta sin paghula-hula bihan. Buko namin dito na hadya kawihan mo na dyan siya sabuting niya to katan ikaw bihay ni, ikaw bihay ni, ikaw bihay ni. Bihad to. Riyan to manjari mga bihad to sabab bang mo ipaton inamin iipat sin kaywanan mangi na duwa na ka mo nag-ipat sin mangi. Bihad to sad to. Subay, bang aon nag-ipat si mangi, di na imipatin hambuk siya namin mangi ito. At tinggalan na sinang katauin namin mangi ito. Doon na hadya ka niya, bang sa upama insya lumugos, bating kabayan na matin maaon, na di na hadya ka umakadsin ito. Lang na nahibutang tanabang inyan, di na pa ibutang ta mga ruko-ruko ini, bihan, ay nakakita magkwansin yan, sa amo rin ini, hinanguntayin ini. Amo ini ni karayaw kato, bihan, sabab, hindi hindi mabaya ako amin mapadyato sab kabayaan mo ray sab nabihat to na magakad na kamo rito na pagkado sa gaan mo magtuy-tuy adakala di niya pamatay mahawak to na maghilwala bihan hangkan na in kaiwanan bihan amon di makaurol si mga yadto hambok-hambok na aw wakto sambatan ko maggani lumpating kaldero halam simbahay bihan in lay bihan larok madtumari bihan sabab sim pagkastuliban sim pagdukal inyan magjato alam sim family nabukon sadya magjato habihad to kapanyapanin mag ini umpakan alam sin pamaybay sambil sinamin dua na yan to magumpak mad tumaribihan hilamod na insikiran sin lima bihan isakat pataas ini isipa mad tumaribihan inlima yaon di na maghundong dahil hapagsampakan nabihan nainya to katantan ingwa niya bukon marayaw sabab magbinasa na ingwa niya na amoy adtuin amoy piyang hindo kato sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala yari halawman na to sarta pa-out biyay ta kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin parkala piyag amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo biyay ta niya laung niya istawsu bin nisa fa innal mar'ah khuliqat min dil' wa inna awaja shay'in fi ad-dil'i a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa long niya wasihatin niyo hatin niya hupupuan niyo baitaan niyo amin ini bisarahanunot amin maluhin niya taymaon bukol labay ring hapagdukal pagastol yadto amin marayaw baitaan in amuin kaamulahi sim babae piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha gusok bingkok na ampalaw ngayon sa bingkok na rin ha mga gusok amo na yung dapit pataas hati niya amin dapit pataas gusok yan nakaliw mari pataas amo na to din bingkok na yung hakataan na amo aning kiyawa hangkad na lang sim magbibisara kulang ing gusok sinusog sabab in amin gusok hambok na kulang yan amo na yung mahinang niya laung ta maghambok sa paghula-hula nila halawon sin ini lawman sin dunya ini bihad na imana niya doon hayaon suway mo ini dayaw niya on sabab mo na muna in siya yaon piyapan jari raing kay mo daing hakusok mo na laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in dhahabta tuqimuhu kasarta bang in amin ini gusok bingkok yaon hati na aming babae atawa asawa mo magtubihan
Pagkita mo, wala kau kiaamuhan, magtuy-tuywihan, mag-us-us na kau, pabuntulon mo, na imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na bangbulong niya pabuntulon sin asal bingkok, na mabali na siya. Bihan, na imana ni bang mo biyali siya, tubaran mo yung biyali mo. Sabab inpuunan niya rin kay mo. Matuwihan, na ikaw'y magpa-amusin hinang yadto. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Na bang mo isab siya rin pabuntulon, matuwihan, na asal inkarya sa linya bingkok. Na hati na bukon siya pasaran doon ang kabingkukan niya. Pabuntulon paamuhon. Sabab biulian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkabtangan niya doon pastawsu bin nisa wasihatin niyo tuod marayaw in mga kaasawan niyo. Nabihan. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghindo kato taniyo, nagpatumtum kato taniyo, siyain muna himinang sinyad to katan. Amin katan pagwasiyat niya kato taniyo, baran niya inhaunahan naghinang. Bihan. Sa biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kita kau. Law niya in sarew-rew kausukan din kaniyo amo na in marayaw ha ahli niya. Hati niya marayaw in pagda niya ha family niya. Na ako law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw biya mga ini mag-ipat si mga kababaihan amo na yung mga ahli ko. Ako in sarew-rew. Naampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magpasad. Bukon siya singkata namin biya mga maghali-halian na hadjabihan. Pagka-react sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin agama, pasaran ni sa magtuwihan in family niya. In kakunahan sin family niya. Bihan. Di, in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya da sing kita katan. Sampay roon hayan, aun sumagda Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya Rasulullah, ay ikaw, magpanabo kau. Ay ikaw ya Rasulullah, magpangakaw kahuy wiha ni pagdungol. In katanggat, ya Rasulullah, in ikaw Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in biyeta sin Allah ta'ala ha Rasul. Baita sila ya Muhammad. Qul innama ana basharum mithlukum. Baita sila ya Muhammad. In ako lawong biadakan yung kataan, bashar. Manusia. Piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo, dahil maanan niya, bang ini matug kumaun in Rasul biadahad to kita. Bihadahad to siya katantan. Unuin hinang ta ini. Sabab in siya manusia da. Unuin piyagbidaan taiwan siya. Ha? Impiyagbindaan taruon hadya parkala pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya. Impiyagbindaan hadya in ako aun wahi magdatong kako. In kaniway. So rumatong hadya maun kaniwin wahi laway ring kako. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na ako mag-uno kaniyo. Hangkan na ibutang ta magdadakwa in mga kakuruhan ay nabukon saan in luparagbos in pagyanon guru maglingkod-lingkod na hadya bihano malihali-halawang bahay. Asawa na hadya mang dasing katantan bihano halawang simbay magurol madtumari. Di sumayra ka imiban. Sumayra ka imiban imita. Misan ni Umar ibn al-Khattab ang buok wakto siya na hinang na ini Amirul Mu'minin, Amir singkatan bar-iman, nagdarungan sim pakaradyaan sim mga bar-iman katanta, hawak to siya na yung khalifa. Unin hinang ni, nagdakdak siya sintamuhon sinasawa niya. Kaya kitaan sim mga ini kasahabatan kaiban. Ya Amir al-Mu'minin, ay ikaw na, pagdakdak kau. Nalaong sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, ay ikaw na ay sablong niya ando kailo inasawa kulong niya bako nag-anak bihan diya niya in anak ko halawon sintian niya pila bulan nagda siya simbugat simbata-bata halawon sinini tiyan niya nahabi ayaw gimo na yung bata-bata hat ako man magdakdak ako sinini di ko mahinang nakita ka yan so imana niya subay kita mag-ayupot simbaranta muna. Di dahilan bugat bihan, bat impakaradyaan pag-agama, bukon sadya in paayaran kato amin pamilita. Sampay sim makasud palom simbahay ta. Amin mga imiiban kato. Biyan ang mga jaman na to bihaon nini. Magbayad kaw sinta o sumud palom simbahay mo mag-iban kay mo. Bihan.
biyabayaran mo sila. Nabukon sa bihad to. In amuin sila yaon subay imparasahan nila biya dasim parasahan mo halom simbay mo. So may ta sila ini nangako singkatan hinang mabugat halom simbay mo. Pag ubos yadto subay mo sila ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aunlong niya imiban kanyo halom simbay niyo magayupot sing kakukunahan niyo na pakauna niyo sing kakaun niyo patamungan niyo biya sin tamungon niyo bang niyo sila lang niya raakon sin daraakan amon di nila mara iban niyo kita kau yan hambok ito rin ang mga pangadatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab insya ini bukum biyasin amin katanbihan maghali-hali na hadya. Sabihin mga ini pagkakitaan tabiya di kato bang mga guro na bihan ando biya magdaak na hadya saan magtudlo na hadya. Oy kadto ko hina ngayon kuan ay kaway kapatutta. Habihat to. Labi-labi na bang kuan amin murid. Di sila man jari raakon mo habihat to. Bang parkala tungod paparkala sin family mo. Manjari sila maghidma roon karena imaksud nila nag-uno sila, nag-ingat sila. Parkala hikarayaw kanila, hinduan mo sila ang biya di magayupot. Sa parkala amin uno, amoy ini tungod pa parkala sin family mo, ayaw mo sila usala. Sa baboy kapatot mo rito. Matawad siya magkuhan bihad to. Bangaon na murid niya, ay nadaakon ka. Kanto ba kaulong niya, bihi kami istada, pabaya, haturan. Astagfirullahaladzim. Bukon yan bihan. Sa sumakawa bang maghidma siya, baran niya in sumukat, ang pahapikil mo, waktu at turik mo mahinang, nakalo, bang baran niya in naglugto, sumukat kayo mo. Sa bang haamin ikaw yung magkakunahan, habihating kahalan, tumtuma, in yan, nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya mabaya, hawakto, aun doon dahil mga sahabat, kita siya bihan, nagdasim pakaradyaan, ya Rasulullah, kami na induma. Ay nakaw masusa. Ay kaulong ni hati, hadlaw akhirat. Ini kawajiban ko ha family ko. Manjari ikaw yung maguno. Ikaw yung sinuno. Simpakaradyaan suko ko yan. Di, ama natin ni sinallahu ta'ala, subay ako yung tumunay kaniya. Bukon kamo. Yatula sa si mga kasahabatan kaniya. Biha. Na, mga yan katan, bukon sadya, mataod deng ha mga ini nagjato haantara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan insya di siya amin humundong sadya. Ang kanaon hambok waktu in sila nagpanaw-panaw bihan bang biya kato nagpatrol. Pag-ubos bihan naka ini hugpa sila pahambok lokal bihan himali-hali sila roon long niya kita hiap di bihan nalong sinang katawan sa long niya kambing. Nalong sin ini hambok ito nalong niya ako na yung sumumbay nalong niya long sing kay banan ako nalong niya magluto in Rasul timindog na magtuy in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah pagkain kaw nakumaan ako sa blong niya kahoy bihan ay ikaw long sinambok ya Rasulullah ali-ali na kaw kami na long niya kakausan na mo na ay ikaw long niya magluto bihan magkatantan yang kamo nagtatabang katantan magtumari manjari in ako isab kumaunda ko man subay na magkaon di, magtawang kita niyo, maghinang. Di ining kakausan bihan. Magkaon na magtawang na isab kita niyo. Nabihan yan. Amo aning pangadatan, dahil hindi ka to, ando, bialo paragbos, in murid, bialo paragbos, kuan. Tapi ada kuman niyon. Mataud-tuod. Bialo pa amin, impangatod sin nini, kaibanan, bialo pa ipon nila. Inyaduri manjari. Hambuk yan pangadatan wala nakaamuha aturan sara sinakama Islam aturun bihan manjari sila maguno volunteer hapar kala amin di nakakausan sing guru hinangon sabab law niya ingad to na ando bang isab ikaw pa'y manaw madto sinjari ikaw naghihindo madto bihan kakunahan niya ni mga murid ando pa ngayon namo na kayo mo kami na yung bahala law simbahasa bihaon na mga bihat to kalu-kalu manjari sa bangha amin dumaak to din amin unuyaon inyad to bukon nyad to hangaan simpaguno sin pa inihantara si murid iban singguro bihan sabab na in Rasul sallallahu alaihi wasallam kamaumuhan inlasan niya mga murid niya
Misan inamoy maghindo siya bihan, ando sapo-sapuhon pa kailo yung mga ini murid niya, yung mga kasahabatan niya, awa ka bihan nagbayag-bayon, lang niya aun hindo ko kay mo biha ini. Bihan. Bihan din kamaumuhan, kamatauran. Agbay-agbayon pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naampa ando habihayaon di majato kato bialo paragbos do kaing nen di majato aparkala sin antara sin murid iban singguro na inya to subay na to hatihon marayaw sa bang amotin hindo singguro habihat to in murid niya yato simingod dabe sin hinang niya nari maigi namin pangadatan wala nakaamoy yato halaw manta yato nakasud kita pa parkala siabot ta sabab inya to in Rasul dahil nga mga kakahinang niya paghinang niya marayaw amin na supaya makawa na to in karayawan bukon sa jaroon halaw man sin ini long ta kalubukan si manusia halaw man ta damik yan suway marata sambil papamilita palawom sin pamayway ta amin habihad to india mga kahalan ini panghindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiat ini kabalik tamad to pa amin long tapagtiaon inyaon katantan mataod mahinang sinusog doon ha amin tumabang ha pamilya niya bang aun hihinang bihan in mabugat man jari niya yato agawon deng asawa niya amin siya in himinang bukon amin long ta bihan hinang sin babae bang mo kitaon bihan amo na hinang sin usog hinang sin babae bihan but haparkala sin mga yan biwis ta siyang katantan kikita doon halawon sin ini paghula-hula tabihan in aturan sa raon asal tiyo tugila madtumari kapanya pan sin usog imaanan niya usog im maghinang kapanya pan sin babae inyaon babae im maghinang na im mga yan katantan bang maawon im pagbulak inyan mabulak day sabi mga kapanya panyaon katan bihan bang kaunon im pagbahagi long niya na bihan paggaini nagbutas na long niya in asal in tabi at in kapanyapan suko sinusog na suko na sinusog in kapanyapan in asalan niya suko sin babae bihan niya na mataod yan bihan to at ini manunjo kay paamin niyaon pagkain panyap yaon ini suko sinusog na bukon babae magkawa sin tukol magtukol alam simbay bukon babae in magusal sing kapahi pagkapahalam simbay subay usog biha na injawm bukon usog magkuan magpapakay kaniya babae magtatahi si mga tamungon magkuan biha nabihad to nasa bukon im maanan niya in usog di man jari magingat kaniya labi na to din dayaw niya bang in usog maingat manahi maingat magluto maingat magdakdak maingat magkatan sabab mayta bukon in babae amin mauno na sadya makusog na dyan pamaranan. Halaw kaya na sadya. Ada kala maglamma. So kapasaran ng kapanyapan halaw masimbay. Nabihan yan in mga panghindo kato sin akamata Islam. Amuin bang kita magpi si marayaw, suway kita maghinang si marayaw. Hipag marayaw tain ini kayata, in gausta, in kataan doon halaw si paghula-hula. Sabab inyan kataan, kasakupan si mga kaanakanta. Bang kasakupan si mga kaanakanta, in sila sumuli gabiating kahalan, amurating batukon nila hinang. Amoting batukon nila hinang. Nabang sila isa makapagula-ula na inya to maglaton manglaton na in, amin pangadatan niya to piyang hindo kato sinakama Islam, na inya to katan tumtuma, bang muad tuhin ang karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala kau nakapuklas dahil nga ibadat. Inyad to katantan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun yad to katan ini tutong basan si Tuhan na to Rabbul Alamin. Nga amo yad to inbiya mga ini pangadjian sing kita. Haupo-haupo blon nalwang taurulon katantan ng mga ini. Yan da jimajato labira in akkal iman pikilan taririhil sin Allah ta'ala kato magbatok si mga yan katan. Sabab bukon biya na sin aki in amoy in pangadatan sin tiap-tiap kababaihan iwan na sin usog mara nila maghambuok aun waktu magsulang manulang na insalingkat-lingkat hinangon sin do magtiaon bang diuro kalan ng babae subay inusog di magdukal bang diuro kalan inusog sabo subay di sa babae di magdukal bihan hati niya amuyin hasupaya di maaon
magbak long tain sibo-sibo nagdara sindugal na inyadto parkala hikalubusin paghula-hula. Hikalubusin amin kasannangan na labi-labi na tuod amin di man jari makasakop makakitain anak kabihating kahalan. Sabab bang yato makakitain anak kabihating kahalan sindo magtiaon tanto hinangon da si mga kaanakan bang sila lumasag na law nahina ini adlaw-adlaw nagbabaksing kay ama madtubihan na bihayaon subay sa binangunta bihan mang siya makabak na paghula nari ang kanahambok deng ha mga ipagpatumtum na mo labi-labi na bang aon magtiaon bihan pagpatumtum na mo sampay amin mga longta kataw tay manghuran magkakunahan pikilan bihan umalok ka mo ambok wakto mangayo bihan sabab maghiluwala iban sin asaban niya bihan di na magsulot ataw along taim babae madtubihan sabab di na sila magsulot iban banan niya na inhi pagpatumtum na mo bihadto in sa lingkat-lingkat bihan dahil hapanagnaan pa sin paghambuok wayron pa anak nila na magsulot-sulot na sila marayaw bihan sarta ayaran nila but wayron biya na sin agi magtiaon amoy insibo na indahanan singkatan pakaradyaan nila aon hadya yan amoy hindi magamo aon hadya hambok dahil nga mga titiyo kalo-kalo in sa rayo-rayo rin nga mga magtiyaw namin tiyo-tiyo dahil biya mga pagsagkaan nila parkala siwi-siwi da sa bang kaibanan bihan misang parkala siwi-siwi bang sila wala nabiyak sa habihad tuin kuan niya na aon waktu in siwi-siwi palaggoon nabiya din na bang lumamod pa indukain biya mga dumapit pa yung maasamin ng hinduha anak niya biya kini pangadatan sin anak yan bihan naampain mga kaiwanan bihan mang hindo bang aun na pangasawahon anak bihan iba ita maglaw ngayon anak bihan ando pag ganyo biya mga miyaksud na ikabaita ko kanyo di saan misan may ingat magdakdak di saan misan may ingat magluto di saan misan may ingat bihay ni katan na nabukon niya ito hipagkuhan, batin niya ito hipagbansag si mga kaiwanan biha. Hati niya, in anak niya, bukon biyak sa maghinang bihay ni bihay ito. Sabab, hati niya, piya uno, piya rarakag. Nain niya ito dakag dupang, imbunal niya. Bukon niya ito bihad ito, imapatot. In, sa rayaw-rayaw pag ipat anak, amoy in anarun mo tuod siya maghinang. Sabab, di mo masiguro in ikaw humaba yung pangumulan mo. Biya din na bang miyugto. In anak mo siwi-siwi pa. Yan pa siya maglagsin hinangon niya bang biya din yung pagpadyato niya sin parkala niya. Amin baran-baran niya siya misang makapadyato. Bihan. Nalabi-labi na yung babae bihan. So ba ini hinduan so deng hakabata-bata pa magluto. Magdakdak. Bihan na supaya mabiyak sa siya. Misan muri maurol hawak to ko na sa sakit makarakdakin anak mo sin baran-baran niya misan dakumantamongon niya. Makaluto siya sin pagkaon niya misan nini baran-baran niya. Bihad to. Naramik yan siya binusog. Bihad to. Amin urulon hinduan sin ama imapatot bihan. Sabab muna na. Adakala im mga parkala amin hikahindo mo yan to. In mahinang sabab laungta hika ini patudyo niya sing kabuhianan niya. Hikarayaw sing kabuhianan niya paghula-hula iban sin family niya. Nabihad to. Naamod to subay batukon sing kita pagpaamo haamuin family ta. Di hikarantog imbaitaan mo in taulang anak ko yan naway ra sa tuod yang kaingatan biya ni biyan. Biyan. Na. In babae pagkitaon sin tao. Umin babae marayaw. In babae marayaw amin maingat umayupot ha family niya. Amod buko namin di maingat maghinang. Sabi hindi maingat maghinang na wayron kwan niya. Di siya kapaglaki. Wayron way kapusan niya. Biya. Na amo yan. Na. Biya din nin anak niya. Bang wala doon imbanan niya. Pagkawayroon kaingatan niya maghinang ka. Uno nin hinangon. Imba na maglako saha. Naman dyan hikabin na siya iban anak niya. Na uno nin hinangon niya. Bang siya rin siya mangat magluto. Di siya mangat magdakdak. Hati niya hitakad biha. Sabay na makauwi imba na. Pag-uwi simba na bihan. Magtuy-tuy. Ay, ikaw naglukay-lukay pa kausap niya ng ubihan. Misan hindi akdakan tayo, pamisan na uno. Away pamisan kami nakakaon. Subhanallah. Biya din na imbihan niya. Ang padji, madyato sa inini.
Di madyato. Na doon kita magmarayaw muna. Sabab bang dumayaw lang niya in amin family, dumayaw in paghula-hula. Bang dumayaw in paghula-hula, sintiap-tiap hambukbay, dumayaw in lungan. Bang dumayaw in lungan, dumayaw in ini lang ta society lang simbasa ang galis. Amin piyak hambukan si mano si alam si lokal yan. Sabab sibuk-sibuk katan, naglulugto, naghihinang sin marayaw, hikarayaw a family ni. Nahamad tuin, sa rayaw-rayaw lang ta, amin urulon sin kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pangadjian ni San Tiyo-Tiyo, kalu-kalu ma ini pakay na to in mga yadto katantahan, kaluhi karayaw ka to taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala, hiig na to in amin mga tawi at po'y nakaamuhatoran sara. Ang kagunahan sadya, mag-ingat kita niyo sin pamin kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab yari nakatan mang kita mawaya matubos bagyanon matubos ingkatan sin hinang mo aun pahala hilhil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala karna hinang mo nyon karna niya miyakad kau aturan sara niya amun piyami at kato taniyo sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab in pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon da isab in hinang niya undeng ha amun kandiri niya pikilan niya akal niya in siya hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahinang kaniya supaya siya kasinguran sin ini umat niya na inyaon katantan biya na sin ari na insyaallah subhanahu wa ta'ala hambuk po nan dakula marana to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ikapagkugkuyag na to dito hadarat niya sa babing kita miya makad simbautan simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon hadyahan tumubtubin pangadyan na to haupo-haupo aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.